Iċ-ċifri proviżorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Lulju u Settembru l-ekonomija ta' Malta kibret b'281 miljun euro. L-NSO qal li meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena li għaddiet, l-ekonomija kibret b'7.5% f'termini reali. Dan ifisser li tkabbir ekonomiku ta' Malta kien 4 darbiet il-medja Ewropea. L-oqsma kollha tal-ekonomija raw tkabbir sostanzjali. Bil-qasam finanzjarju jkabbar l-operat b'41 miljun euro u s-settur tal-gaming kiber b'128 miljun euro. Din is-sena l-oqsma tal-beħu tal-lukandi u ristoranti raw żieda ta' 59 miljun, filwaqt li l-oqsma tas-servizzi professjonali raw żieda ta' 113 miljun. Iċ-ċifri tal-NSO juru li r-rata ta' tkabbir telet minn 4.8% fl-ewwel kwart għal 6.2% fit-tieni kwart għal 7.5% fit-tielet kwart. It-tkabbir ekonomiku kien xprunat l-aktar miż-żieda qawwija fil-konsum privat u minn tkabbir sostanzjali fit-dħul tal-ħaddiema. Fil-fatt, fl-ewwel 9 xhur, il-pagi f'Malta kienu 245 miljun euro ola milli kienu sena qabel. Riżultat ta' dan it-titjib, il-konsum privat żdied bi kważi 8%. Fattur ieħor li wassal tkabbir kien l-andament pożittiv tal-azjendi. Fil-fatt, il-profitti għolew bi 368 miljun euro, jew żieda ta' 9%. Fis-sqarrija l-Gvern innota li komplet tonqos id-dipendenza tan-nefqa tal-Gvern u dan jispjega li x'pajjiżna għandu surplus kontra d-deficit eċċessiv li kellu fil-passat. Qal li l-politika ekonomika tal-Gvern qed wassal għal tkabbir mifrux fost is-setturi kollha, filwaqt li qed jiżdied b'mod sostanzjali dħul kemm tal-ħaddiema kif ukoll tan-negozji.